Dagamon Siopan no Nyang Gitu Kisuk Pat Kihan Yakaseng Voice of the People Party Kepala Penelong Meeting Hakisnong Seora Kumtak Pisa Kalami Hadu Arpa Rajar Saus Pak Prap Kendai Tingkah Sejasin ngap yang sobhai piki parlok pa jonga ki pekerjaan nak por sekpor barga kerpadru ikibat temai sepapan share like subscribe pada hai terkumju jaga nak channel kinong kerjaan jong kasteng watch of the people party kila ban lum pedba hadu arpa rajar saus pak prap kendai tingka lemba kejingerap mon subha nakipad ba kejingelap jaka MP election sitting semoy kebalong hasora katkum gujing yo iya ke sosial media kepisa kebalalum kolong kekot sanspa umdon keweru ndre kepisa arspa kami hadu lai jar sauspa pat kepisa sispa kami hadu prahajar sanspa pat kepisa sanpau kami hadu lai jar sanspa sanpau pat kepisa arpau tingka kami hadu katlai spa saupau pat kepisah sipau kami hadu lai spa nyopau pat kepisah nar pat kami hadu ars pa arp kendai tingka kumta total baro kelami hadu arpa arajar saus pa prap kendai tingka balano senyang daki pa hakate kejingalang balaong bakna kepisah kam dai nakano kejingarap ndre kate kejingarap mon subha jong kipen pak kibawan ban ngap yakijingalap MP election siteng semoy kene kepen yakijing simbenta pat kijing kerjaan jong kipen pak yakaseng voice of the people party hakatan seora kumta kene kijingalang pan pak jong kaseng voice of the people party hasora kipen pak kelnyo senyang dagamon lajong batla bandum hadu arpa rajar saus pak prap kendai kena kepenpau ya kajing kerjan kapapura pat kipan pak nong jong cenong sora ya kena kaseng watch of the people party bat keban sai kun mentai ke MP election seteng semoy kum tatang kita kubor kublai sibun